ينطر دربك المنسار رادیویا دنگی گل دنگی برخودانی نه تاریکی زندانان و نه درابین هسیمین گرتیگاهن دکارن قیرین آزادیه یا گرتین آزادیه بربند بکن دنگی برخودانی دنگی آزادیه جه رادیو دنگی گل دن باشکو دارین هیجا ام به برنامه که دن دنگی برخودانی بورنه ده هرکین برنامه ما یا ایرو ده مجار هنه جناته کوشر لیلا گوون جگرتیگه پیامه که جبو 12مین کنگره ایهاده جولمرگی شاند مجار دویمین هفسروکا گشتی یا کومله مافی مروان ایهاده ارن کسکین ده درباره بریاره پکه که یا جبو بداوی کرنه تکوشین چکداری آخوی لشرنخی جبو بردانه گرتی نخوش داخویانیه که چاپمنیه هاته لدار خستن ده داخویانیه ده اشارت ببن پیکرین مافین مروان لگرتیگاهن هاته کرن و بانگا آزادیه لگرتی نخوش جبو گرتی نخوش هاته کرن لعادانه جبو گرتی نخوش دیسا چالکی هاته لدار خستن چالک وانان جگرتیان را آزادی خستن ده درباره گرتی نخوش و روشوان آداوی بریا تلفون اندام دسته ریوبر آمد تو هات فدی امین کیا و بشتر ببه مجردن باروی آمده کومله حقوق ناس جبو آزادی او هده کومله مافی مروان ای هده و تو های در جه لسر بست گرتیگهان وکی آمد خرپیت ارزنگان ارزرومه راپورک بمپیکرن مافان ای مروان وشاندن سکرتر گشتی یا پارتیا ستارک الترناتیف بستا یا بناوی یا سویسرایی فرانسیسکا ستیر خواست دولت آلمان سیاستمداری کرد یکسل کوچ سربست برده و تفکاریا بپیواجه آشتیره بکه احمد اورال ایکو 30 سالن جیان خواه دگرتیگه هیده درباز کر پشتی درکت تکلداری پیواجه داوی یاری براپو دایی دسپیکرن آخوی دایکا ایران داشته مر دایکا گرتی سیاسی کاموران داشته مر جی اجنسا مزوبوتامیه ره ده درباری روشا کری خود آخوی هری داوی جی تورا نوچه این مهنه برنامه دنگی برخودانه دست پیده که بمرابد قال كرت حتى لا هاتون جبير كرن سبب ديسا ندش من تاني وعم بخاون كما في خا ندي دستي خا بالشر خا ندي سرولاتي خا نممكن الدنيا تناسلك بالشر تناسلك و نادا عالم ده قال لي كرت دانج ده جبوي ولاتك جبوي ازادياك قال لك شردك دجمن دبر على عند خاست عالم الناس تكا هزار درو فتنة وفسادي كر ما دنيا ناس تكا منها دنيا ما ناس بكر دنيا مرة به دجمنة تاني بمية دجمن جواجي برد ترسا بله گذاره جنا تکو شهر سیاست مدار ریل گوون جی گرتیگه پیامک درباره پیواجوی شاند و گوت دوی دولت باویتنا گاوان دلسوزی خل هم بر پیواجوی نشان بده کنگره ایهاده یاد 11 لسالونا بارویا جولمرگی هاتا لپیک آنین هفسروکا کجده لیلا گوون جی گرتیگه سنجانی پیامک جی کنگره رشاند گل جولمرگی او تکوشین وان سلاف کرو گوت هیجی هف شاردار و وکیلین هاتن هلبجارتن گرتینه هین جوان جی لسرگینه
زاروکên wan yan di zindanan dine yan jî canê xwe ji destane. Tevî ku wan van berdîlan ê giran jî ji gelê me yê ji bo pêvajoya aştiyê û jiyaneke birûmet dixwaze jî êdî dema wê ya ku em hêsirên ji bo aştiyê tên erjandin veguherînin hêsirên kêfxweşiyê. Firsendeke dîrokî derketiye pêşiya me û birêz û caran divê mijarê de rêyeke giring vekir. Banga Rêberapo ji bo tevayî gelên li Tirkiye ev rê vekir û jiyana hevrêwiyê ya biratiya gelan a birûmet daniye holê. Divê zimanê cihêkariyê û rageşiyê were terkirin. Em dikarin bi hev re komareke demokratîk ava bikin û ji bo vê jî divê astengiyên li pêşiya siyaseta demokratîk a Kurdan bêne rakirin. Piştî peyama Leyla Güven hev seroka îhada Colemêrgê Sîbel Çapraz axivî got divê dewlet û desthilatdarî demil dest gavan bavêjin. Avîtina gavan ji dil wê gumanên gel jî ji holê rake. Em bang li dewletê dikin ku berpirsiyariyên xwe bînin cih. Hevseroka giştiya Komelaya Mafê Mirovan îheda ereng keskîn di derbarê biryara PKK ya li ser mijara bi dawîkirina tekoşîna çekdarî de axivî. Hevseroka giştiya Komelaya Mafê Mirovan îhedê ereng keskîn derbarê biryara PKK ya ji bo bidawîkirina tekoşîna çekdarî de axivî. Keskîn di axaftina xwe de wiha got rayedarên dewletê û desthilatariyê bang kirin û gotin bila Kurd bên em li hev bikin. Kurd hatin li ser masê rûniştin lê hîn dewlet û desthilatarî li holê nînin. Gava sereke ya ku divê dewlet û desthilatarî bavêje bi ciyanîna hiqûqê ye. Divê dewlet di hiqûqa xwe ya navxwayî de guhertinan bike û hemû astengiyên li pêşiya aştî û demokrasiyê ji holê rake. Divê ti kes ji ber fikra xwe neyê darizandin û neyê girtin. Divê demildest kanûna tekoşîna li dijî terorê bi temamî bê rakirin. Divê di kanûna cezayê ya Tirk de jî xalên têkildarî sûçên rêxistinî bêne guhertin. Divê beriya her tiştî peymana Stenbolê ya Konseya Ewropayê bê nûkirin, careke din peyman bê îmzekirin. Divê demildest girtiyên nexweş û hemû girtiyên siyasî werin berdan. Ereng keskîn balkişan ser pêşniyara Devlet Bahçelî ya avakirina komisyona li meclisê wiha bidawî kir. Ev pêşniyar gaveke erînî ye. Lê pêwîstî bi avakirina komisyonên rûbûnê û heqîqetê heye. Li aliyê din parêzerê girtiyên nexweş Tekîn diyar kir ku em ji jiyana wî bifikarin. Girtiyê nexweş İbrahîm Tekîn 67 dema li Antalyayê hate binçavkirin. Bi penseyê diranên wî kişandin, testîsên wî hatin teqandin, hestiyên parxanên wî hatine çıkandin. Ji ber îşkenceya binçavan şert û mercên li girtîgehê nexweşiyên apneya xewê astım û guatirê ketiye û niha jî li girtîgehê bi tûpa oksîjenê jiyana xwe didomîne. Parêzerê İbrahîm Tekîn û hevserokê îhada İzmîrê Özcan Sarıoğlu anî ziman ku müwekîlê wî li aliya axa tîpa te têgirtin û got tahliyeya müwekîlê min 11 mehan hate taloq kirin. Em ji jiyana müwekîlê xwe bifikarin. Deviya bû müwekîlê min bi hatana berdan lê berdana wî hate taloq kirin. Em ji jiyana müwekîlê xwe İbrahîm Tekîn bifikarin. Me îtiraz kir lê encam derneket. Tu bahane jî nîşan nedan. Taloqkirina berdana wî nayê qebûl kirin. Hiqûq keyfiyetê red dike, bahaneyan qebûl nake. Parêzer Özcan Sarıoğlu herî dawî ev tişgotin. Saziya tipa etlî Atakê serbixwenîne û raporên wê jî bi alîgirî tên dayîn. Ev helwesta Atakê ciyê şermê ye û divê xwe biguherîne û nirxandineke objektif bike. Pêwîst e mijara girtiyên nexweş nebe mijara bazara siyasî. Li Şirnexê ji bo berdana girtiyên nexweş daxuyaniya çapemeniya hate li derxistin. Di daxuyaniyê de îşaret bi binpêkirina mafan ên li girtîgahên hate kirin û banga azadiyê hate nîşandan.
شاخه کمله حقوق ناسن جبو آزادی او هاده و کمله پشتیوانی بمالباتین گرتی و حکوم خاران را یا بوتانیش بو بالی بکشین لسر رو شاگرتی نخوش لکولانا هنر یا شر نخی داخیانی دان گله کستولی داخیانی بون و بپانکارتا آزادی گرتی نخوش پارستنا جانه و آوکرنا آشتی هاته هل گرتن پاریزر او هاده دیلان الچی گود کو دوی گرتی نخوش تاولی بین بردان و بریارین تالو کرن جزای جیل سازین سر بخوا و بین داین دیلان الچی گود کو دوی آتکه تکانه اوتوریته بریار داین نبه و دوی نرینین سازین بی آلی اساس بین گرتن دیلان الچی بانگا دیروکی آری براپو ببیر خستو گود کو تجریدا گرانکری لسر برز اوجلان نتنی بین پیکرنه که مافین شخصیه لپیشا پیشاروژا دموکراتیک ترکیه و پیواجوی آشتی جی آستانگیه که مزنه جبو که اف بانگ جه خو بگره دوی پرگال تجرید یل امرالیه بیرا کرن و مرجم برز اوجلان بینا باش کرن که جبو آشتی جواکی سودوارتر به جبو ریا چارەسەری ئاشتیانە وەرەڤەکردن و ji bo hemû welatiyê li ser bingeha hemwelatiya wekhev bijîn di serî de girtîgeh divê di hemû saziyên dewletê de pêvajoyeke reformê dest pê bike. Parlamentera Dem Partiyê ya Şirnexê Newrozoyî sal jî got ku sepanên li girtîgehan li pêşiya guherîna demokratîk a Anstang magelo aştiyê çi ye? Ne parastina mafê jiyanê ye. Bi tenê bisekinandina mirinan û bi operasyonên leşkerî re em nikarin mafê jiyanê biparêzin. Binpêkirinên li girtîgehan mafê jiyanê ji holê radikin. Lewma jî heta girtiyên nexweş neyên berdan, heta biryarên lijneya îdareyê paş ve neyên kişandin, heta pergala tecridê ya li îmraliyê bi dawî nebe em nikarin qala aştî demokrasî wekhevî û aştiya civakî bikin. Eger paradigmayeke nû ava bibe, ji destpêkê divê polîtîkayên li girtîgehan bêne guherîn, deryên girtîgehan bêne vekirin û divê girtiyên siyasî jî di pêvajoyê de cih bigirin. Li heman demê jî li Edenê jî ji bo girtiyên nexweş çalekî hate li derxistin. Çalekvanan ji girtiyan re azadî xwestin. Komeleya piştgiriya malbatên girtî û hikûmxwaran ya deryaya Spî ya Adana a Tuhayî der û nûnertiya şaxa komeleya hiqûqnasên ji bo azadiyê û hedeya Adana li parka Înîno bi duruşmeya ji girtiyên nexweş re azadî daxuyaniyek hevpar dan. Xizmên girtiyan û nûnerên partiyên siyasî û rêxistinên civaka sivîl ên bajêr jî tevlî daxuyaniyê bûn. Rêveberê rêxistina Dem Partiyê ya Adanayê Yaşar Demir nivîsa hevpar a hemû saziyan xwend û got ku tecrîda girankirî sepanên înfazê yên keyfî binpêkirinên mafê jiyanê yê girtiyên nexweş û rejîma muebeda girankirî li dijî rêgezên dewleta hiqûqê ye. Demir bibîr xist ku tenê saziya ku dikare ji bo talûkirina înfaza girtiyên nexweş raporan amade bike saziya tipa edlî ATK ye û got ku ev rewş dike ku ATK bibe saziya desthilatdariyê. ATK ne saziyeke serbixwe û bêarî ye. Şêwazê rêveberîna wê ya bîrokratîk dike ku girtiyên nexweş gelek demê wan da bikin. Ev rewş jî li gorî dadgeha mafê mirovan ya Ewropa îşkence û nîzikatiya li dijî mirovatiyê ye. Li gorî danayên gihiştinê destê me li girtîgeha Silûca ya Adanayê 13, li girtîgeha Kirukçelera Adanayê 22 bi giştî 35 girtiyên nexweş hene. Ji wan rewşa yazdan gelekî giran e. Demir xwest ku astangiyên li pêşiya mafê tenduristiyê yê girtiyên nexweş bêne rakirin û wiha pê de çû. Divê daxwaziyên wan ên talûkirina înfazê tavîlî bêne qebûlkirin û bêne berdan. Divê girtiyên nexweş ên rewşa wan giran e tavîlî bêne berdan û biryara talûkirina înfazê jêla lijneya tenduristiyê yên serbixwe bêne dayîn. Divê ATK yekana saziya biryardayînê nebe û nerînên lijneyên zanistî ên serbixwe esas
دست پێ نەگرتن divê sepanên keyfî yên lijneya îdare û çavdîrê tavîlî bêne bidawîkirin. Di berdewam medaxuyaniyê de Demir Balıkşan de li ser gotina rêbera Apo û got naskirina siyaseta demokratîk û aliyê hiqûqî û axiftina xwe wiha qedand. Bi van gotinên xwe îfade û biryardariya xwe ya di çareseriyê de raber kiriye. Sepana tecrida girankirî ya li ser Birêz Abdullah Öcalan ne tenê bi pêkirinekî maf a şexsî ye. Di heman demê de li pêşiya pêşeroja demokratîk a Tirkiye û pêvajoya aştiyê jî astangiyek mezin e. Ji bo ku ev bang bigihêje armanca xwe divê pergala tecrîdê ya li Îmraliyê were rakirin. Şert û mercên ku Birêz Öcalan bikaribe ji bo aştiya civakî sûdwar be bêne avakirin. Vekirina li pêşiya riyên çareseriya aştiyane ya li Tirkiye ji bo bi hev re jiyanê li ser zemînê hemwelatiya wekev û avakirina serweriya hiqûqê di serî de girtîgeh tevayî saziyên dewletê pêvajoyeke reformê divê bêdestpêkirin. Hewceyê sepanên keyfî û cihêkar ên li girtîgehan di meriyetê de ne tavîlî bêne bidawîkirin. Em bang li tevayî civak û raya giştî dikin ku di mijara binpêkirina mafan de hestiyar tev digerin piştgiriyê bidin tekoşîna demokrasî û hiqûqê û berpirsiyariyên xwe bînin cih. Belê evdemeke rewşa girtiyê nexweş ketiye rojeva parlamenta Tirkiye her wiha ketiye rojeva raya giştî li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê. Tevî got pêvajoya çareseriyê jî jê la rêbera Apo hatiye destpêkirin lê dîsa dewleta Tirk. Di vî warî de saziyên girêdayî dewleta Tirk gavên pêwîst neavêtine ji bo vê jî ev rewşa girtiyê nexweş heta nihatî çareserî bingehîn nehatiye avêtin. Gelo wê rewşa girtiyê nexweş ber bi ku ve biçe. Çareserî çi ye? Çi tê xwestin û agahiyên dawî di derbarê wan de çi ye? Niha li ser xeta telefonê endama desteya rêveber a Met Tuhat Fedê Birêz Emîne Kaya amade ye. Birêz Emîne Kaya dem baş. Birêz Emîne Kaya dem baş. Xuyayê telefona me qut bû ez hêvî dikim hevalê me li ser teknîkê amade bikin. Heta hevalê me li ser teknîkê telefonê amade bikin. Em ê vê mijarê bi endama desteya rêveber a Met Tuhat Fedê amade bikin. Telefona me jî qut bû me dixwast vê mijarê binirxin li gel saziya malbatên girtî û hikûmxaran re gel û çi agahiyên dawî di derbarê girtiyên nexweş heye. Yani wê çawa be. Heta niha gelek ji wan jî rapora wan ku nikar li girtîgehê jî bimîne heye. Di heman demê de hinek ji wan înfaza wan jî qediyayê dîsa nayên berdan. Adeta wekî ku dewleta Tirk wan rehîn girtiye, wan bikartîne û wan ji mirinê re dihêle. Bi pênaseyekê din ev girtîgehên ku girtiyên nexweş lê têne girtin bûne wek bîrên çalên mirinê. Dewleta Tirk vê dixwazî sepanên mirinê li ser girtiyan bisepîne. Heta pîvanên bingehîn yên mafê mirovan wê hêviyê jî pêk neanîne. Berê niha hevalê me li teknîkê dibêjin telefona me amade ye. Endama desteya rêveber a Met Tuhat Fedê Birêz Emîne Kaya amade ye. Birêz Emîne dem baş hûn bi xêr hatin. Birêz Emîne hûn dengê me dibîzin. Belê xuyayê pirzgirêka teknîkî Birêz Emîne hûn dengê me dibîzin. Belê heta got telefona me amade be em ê dosyayeke din pêşkêş bikin. Baroya Amedê Komeleya Hiqûqnasên ji bo azadiya wiha de Komeleya mafê mirovan îha de û Tuhayderê li ser girtîgehên li Amed, Xirpêt, Erzingan, Erzeromê raporeke binpêkirinê amadekir nêzîkî 20 girtîge hin di derbarê binpêkirina mafê mirovan di van girtîgehan.
کومله مافی مروان ایهدا یا آمده کومله حقوق ناسین جبو آزادی یا آمده کومله یا پشتیوانی به مالبات گرتیان را تو هایدر باروی آمده جبو بکرین مافی گرتیان لا آواهی اوهده یا آمده راپورا مهین چله سبات و آداره بجوینه که چپامنی اشکره کرن اندام او ریوبرین سازیان او گلک پاریزدر جی تولید آخویانی بون اندام کمیسیونا گرتیگاهان اوهده آمده احمد گلر راپور خوان احمد گلر دیار کرکو لگرتیگاهین ترکیه مافین گرتیان تینه بن پیکرین او ها آخوی جبو بن پیکرین مافان دی جهده بین تثبیت کرن ما وکه وان سازیان لگرتیگاهین آمد خرپیت ارزنگان و ارزرو مستردام پیک آنین و ده درباره بن پیکرین مافان که لگرتیگاهان دقومن ده راپور ما آماده کر به وی راپور هاتیه داخواست کرن که دیتن و پیشنیارین ما ین درباره پرسگریکین گرتیگاهان ده برای گشتیره ام پارو بکن و اشکره بکن احمد گلر دست شانکر کو پیشا هر تشتی دوی بن پیکرین مافی مروان این لگرتیگاهین لترکیه دقومن بین بداوی کرن شرط و مرجین گران این انفاز بین سراست کرن و ها آخوی سپان تجرید ین بندریج کو لسر بریز عبدالله اوجلان عمر خیری کنار حامرین الدرم و ویسی آکتاش کو لگرتیگاه امراریت تینه گرتن دمک دریج بر دوام دکه بین بداوی کرن و بریارین بن پیکرین این کو دادگاه مافی مروان یا اروپای دایی لبر چاوا وره گرتن و مافی هیوی وره جهانین دوی گاوکه بریا گاوکه فراستا تجرید بداوی ببن احمد گلر دا زانین کو گله گرتین کو جزاین وان قدیانه و دوی بین بردان به بریارین کیفی ین ریوبرین گرتیگاه آنجی ین لجنه چاودیری و اداره و نایم بردان و آزادی خو به پارتی نهشتن احمد گلر واست کو لجنه چاودیری یا اداری دمل دست داوی لکریارین خو ین کیفی بینه د داوی د احمد گلر به بی خص کو د پرسګریکن کو ګرتی دواری راګاندنه او سرلیدان نیویسکی د دیجین بینه چاره سرکرین او گود کو او داخواز دکن کو د درباري پیورداري کو کریارین در حقوقی دکن لپرسینه به باندور بینه د سپیکرین بله گودارین هیجا امی دیسا ویرو جوی گفتگوی بکن بله گودارین هیجا امی دیسا ویرو جوی گفتگوی بکن نار سر خطا تلفن برز امینه کایا اندام دسته ریوبر آمد تو هات فده امیل سر مجارا گرتی نخوش را وستن برز امینه دم باشون بخیر هاتون وشانمه دم باش ناف کری دابل دنگم تینور بله راست دنگی ونها باشتی کرم کن بله ام دخوازم بپرسن روشا گرتی نخوش نها آگاهی انداویل بردستی و چیه ناکتی روژا پارلمانتوی مجلس ترکیه هر وها سازین مافی مروان و حقوق ناس جی وی روژا وی خستن روژا و سیاست مدارین دولتا ترک تاویگو پیواجه چار سریعاتی دست بکرن لی گاوین شینبر دربار روشا گرتی نخوش نهاتی آویتن فرمو بله راست روژا مثلا گرانی ترکیه و کردستان روژا اول بندواری که مزنه هزارا گرتی هنه جبر ویاوی چاوی مالباتا جی لبان قراره مثل یاسا که هانینه بجی گل کس جوی یاسا جی بجی ور بردن یعنی باوری هی لبلی وکی میشه زن زی سال کیه پروژه که دست بکری علی شکم به دولت بحثی به امریکا که به دو پارتی را دست ریش کرده به وی شکلی مرحبا کرده به وی شکلی دست بکر جوی کاوی حتی کی کاوی مره مزده کی نزی سال کیه علی امریکا هنجی کاوی کی ناتیاویتن امیانا قالا روشا برتیاجی بکن بندواری هی هر تن دریش بکرنه ام بیشن که چند جاری دنیجی از تبلی پروگرام و ببو و کی دنیجی پروگرام دوین مرد قضیه که مثلا مزگینی که جی بده بیا باردا لیبلیش برکو تگاف کی هین روشه کی گوارتن ناتی کرنه از قال بکم لی تیساجی چه گرتگی داج او رو حتی او رو چاوا تشناتی گوارتن مثلا
هنا جيجي ام جارة داوي مثلا قصدي حتى كي بارج مربي آقايات ام بيجي كي الارتقاء تشورلو هاري داوي هنا جيجي مثلا سرگن دست بده که هاري داوي آتشورليه الارتقاء تشورلو هم سرگن بو هم جي اريش الارتقاء هات کرنه ام بيجي كي هم ویچا سرگن دبیجیم وکی دم بریجی کو هی نجیش هم بیشتر کی چک جگرتیگه کی دنیا ویچا دبن گرتیگه کی دنیا نه بینه دنیتی موان دایی تیستاجی چپلا کرد آرما توکازم بکن هی نجیجی روشا گرتیگه هدا مثلا بیشتر کی جبو کی ویچا بگن نخوشخانه وکی کی جار دنیج مخال کرد مگوتلو ای آجیل نخوش سر استدیه گرتی نخوش عاجل هنه لبلی اوج نافدا هنا جيجي لگرینا دد هیویچا لگرینا دد دکن بانا جی گرتیگه قبول نکن جبر کو قبول نکن نارن گرتیگه روشوان جخم گران اوی کو ام بیشن کی گران نخوش اوج یعنی تدا بله و ای دنیجی دگرتیگه دا گل کس مثلا نخوشی وانم بیشن کی کانسر کمیکر مسی آستمه مانا جویچا احمال بکرن گران سر روشوان دهاجی زو پیش داده کرده زو اگده به یعنی مرد قضی که هر جاره که تلا ویچا چپمنی را باخ ویچا هر مالبات ویچا زیارت بکر مریج دو قضی که تشتی که به مزگینی اندی بده هم بیشن که قصا دمه که دریج وان بیش تشتی تیجیان کرن سر گله کن مثلا یاسا کو خالق دکن هنا هم بیشتر که ویچا د کووید دا نخوشی دا هن ایکو هم بیشتر گله کم بیشتر ای آبلی بو ای جوکی دن دعوی هاتن جبر نخوشی هاتن بردا ام روشی کردم نظر دکن که هن شکو ویچا مثلا سر دوزا کردی هم بیشتر هاتن گرتنی وانا تو فایده ندیجه یعنی جوی یاستای ویچای درکت این قال وی آسیب که وقت ویچای حقی وان ناتی دایی وی حقی وقت بدن ام بیشن که این حال بکی جدف وان حقا بده دمه که این جاره دنجی وکی مگو مالسف دوباره امی بیشن و حتی نی که وان تشتا بکرنه جی امی دوباره جی بیشن این جی کسی کو جزای وان دقده نای بردانه پیگاوی مثلا نای بیرامه داویه دا کسی که شش مه هات دریش کرده هینا گله کرتیگه بسیمه شش مه انفاظی کسی کو گرکی بی بردان یعنی نه یعنی حق کو ایکو هم بیجه ای کووید فلان و بیبان ایکو جوارا نزانم هندی işte bir dosyayı vallahi hem bejin ki gile sebatın girtin dev jwana berdi yani ceza wandı qade ay ki 3 sal ceza wandı qade hinan berdani باشه yani hun helvesta komisyona mafi mirovana meclisi çavad binin u wezareta dade ya devleta Türk yani dvi warida wana bersi vavan çavad binin helvesta wan çavad binin teviku keti rojava meclisi oraya geçti. مثلا پرگران دمشی اوشی تشکی جدر که در نکه نبیلی چونکی ام بیشن کی آگاهی کی سرراستی چند حب ای بردانه نور تو آگاهی کی مثلا نادم هم دویجی کی باوجی کی باش درواز به اما جکیرا باش درواز که گره کی اون بیا درکه بن آخابتنا بیا بکن آگاهی بیا بدن و بیاسه یعنی وکی مگو یعنی سال کی نیز سال کی اون قال ددن کرنی گلجی باوری اون ددن گل باوریا گل شکستنجی یا انی گرانجی یعنی ون اقصا ددنی ها ور بردانی و اقصا نفشی کو هجمار نفشا گلگش کم زیده بی و هلا اقصا گران زیده بی مرس همکین که مثلا بی می قاسم کیش جراتنی حتی نمافکوی دورا 4-5 کس هاتن بردانی از کانم ناوی واجی بیشن نورالدین باشاران سویدان آکای فاطمه özbay فرهاد غریبچی مثلا bana به حسیم بیشن که اقصا دوباره هاتو بچاپمنی وانا دی بالا مشکل چاپمنی بالا مکشن یعنی به 4-5 هبن بیشن که ناو مهکی دا
وأخصا هر مثلا داخليش عالی درنگا مجی هر باجر لترکیه کردستان neredeyse her رو ام بیشتر که هفته دسته جیاد به داخلیانی داده تبلیغنا مالبات جیچه به الودارین نرازبنا کجی داده زمان تین زمان لبلی اما تشتی کت بیشی که تی برچه نه یعنی باشه برسه بردانه که پشت بلی بلی یعنی دورا آخسته بسده بله مرخ همکین دبه برزا میلکای اموار سر دو سازی کو براستی لسر وان ناکوکی هي ولسر وان جي فرخنان وك جي سازيه طبا عدلي وك حقوق ناس کو ملاي ما في مروفان وهروها باريزر جي وك سازيه ك اوتوريتا دولت بيناسا دكن تفي کو راپور ويج نسر بخه هنگرتي راپور وان هي کو نکار الگرتيگه هي بمينه تي داين لي او راپور ددكو او دکار الگرتيگه هي بمينه وك بنگه ك يا اوتوريتا دولت نيزك دبه يا دويمي جي لجنه چاوديري و ريبريه کو تی خواستن کو اوجی خبات خب دایی بکه وکس شونا سازی داده تفدگره مول سرویه که چاواد بیجی هاو عبیت تاني نه مثلا ابي كو ام بيجي كي كرول قراري تبيجي يا دقرتيجي دا بله جزا كساد دقاده وناي بردون اصلا جبوي كرول قراري يجي مثلا قرار محكمه بخوجي دركتي قلتي كي ام بيجي است محكمه قلتي كي ديا ونكانو فبك شينا دادي تمام يعني ام دبيجي غيركي الذهن بيغهرتن او حكومات قابكي جدي بابيجي نممكن كي يك بانا بيجن كي ام دوباره ام تيساجي بي بان قرار خو بتمشاندنه قرار دركتي قلتي كي ونشاش يعني هر دجيجي تركيا يعني بيجي كي محكمه تركيا بفياوي قرار دده ام بيجي كي هندي نكانت بي هندي كابين شقمازه يعني بالصاله درباس في اقصى دورا 5 سال قالي كنت بند زندان دا ون پوش دکن ام بيجن كي في قبان قراره گرکی زود درکتن و گرکی وان تشتن ناتن کرانور جهان تماشا دکن یعنی نباشه مرک ماسیه دبی علی حقوق دای ترکیه بیجه دبی رول ما ترناک سال ترناک یعنی لبلی مرد قضیه کی پیشی خو مزه که ایرو رو وکی بیجن که گوهرتن هده مرد قضیه کی یعنی هندی بگوهرتن يعني عم بيجي كي عدلي تيبجي كده كشينا محكمة خروجي كده كشينا محكمة يعني وقت ببر بسري روشكي ور تاني شان دكتور مثلا أراكي عم بيجي كازم بيجي أراكي مثلا علي بسكريكا كرتا دقو عجيبة بريز أجالان بربرسيار من بربرسيار بوي شكل جاب دورا جال إمضاء عبد ایرو رو هاتوی روشی که بر پرسیاره بوی باوری ایجاد پروژه کی دست بگیره اما مره عالیه دولت دا مثلا گره که حکومت بر پرسیار دیانا اما مره مزده که پر سری هم بیجه هر کسی خود شیناد که محکمه اصلا بیا یعنی مره بیجه که جدستی وینای نه یعنی bilinçli olarak az duyu bağırıyordum bilinçli olarak bir şikayet kıyana bir imkanı var. Tüccar nabijki ki mesela bir der az ne kanım yani tutum alan zelal be net be AKP hükümeti AKP ek zelal be net bize ne mümkün ki bana ban karar abide dad işte بکشینا داده قرول کو بده بکشینا داده bana ne mümkün yani gelip jara ویچوان قرار فهم بیشتر که علی نه باشیده شی ویچ نه قیده شی دانشی مره مزده کی bana گوراوان دبیاش سپیرا ویچ دبیجن رش او دبیجن اوجی دبیجن رش داده گنجی مره مزده کی yani ne mümkün ben daha yani ister ben davazıya gel malbatı girtiye و girti قرار net bir şekilde her yani meref emgindi ve hayfe aslında sağda savaş hebiye çi karşı ve savaş derkestine ki enerji dukazın ki bemeşine yani çiğ derketi ki yani hem جبر بیاوی مثلا سری دا گوتبون که umut hakkı ister بیاوی da
بیافرتن maalesef ne ji bo Birêz Öcalan ne jî sergirtîgeh heda aslında Birêz Öcalan batana bêguhertin em bawerin ki girtî dinê jî peva jî Tabii ku devleta Türk vê xalê imza kiriye yani saziya mafê mirovan ya Ewropayê jî û ya cîhanê jî imza kiriye ev xalana mafê hêviye weke qanûnekê gerdûniye pîvanekê gerdûniye lê dîsa nayê pêkanîn. Belê endama desteya rêvebera me tu hatfedê em gelek spas dikin ji bo beşdariya we em serkeftinê di xebata we de dixwazin. Em spas dikin dembayê serçava. Serçava. بله سکرتر گشتی یا پارتیا ستارک الترناتیف باستا یا سویسرای فرانسیسکا ستیر خواست که دولت آلمان سیاست مدار کرد یکسل کوچ سربست برده و تفکاری آل پیواجوی آشتیه بکن. سکرترا گشتیا پارتیا آلترناتیف باستا فرانسیسکا ستیر لباس لیج انفرا آخوی و دیار کرد که دوی دولت اروپایی دست هدف گرتنا نونرین سیاسی روایین گلی کرد بردن و پیشگیری پیواجوی آشتیه بکن. فرانسیسکا ستیر گفت گرتنا یکسل کوچ نه هولدانا لدیجی کسکی هدف گرتنا هیوین به هزاران کسین جبو آشتیه اروپایی تید گوشنه. ابراش نشان داده که اروپای جالیه زخت و کریمینالیزاسیون و عنی گردیه نج آلیه آشتیه و ام بانک لالمانیا و اروپای دگن گولشونا کنونرین گل کرد هدف بگرن جبو چار سریع دموکراتیک و آشتیه گاوان باویجن. سیاست مدار کرد یکسر کوچ الباجار برمنی آلمانیای دجی بیستی گولانه سری سوید سردگرتنا مالا خود هات بو بنچاکرن و پشره هات گرتن. فرانسیسکا ستیر گفت اونتنی مقدوریت شخصیه دهمان دمیده دربه یکل هیوین آشتیه و دوماند ترکیه بگرتنا کسین گود فکرن پیوندیا وی به پکک رهنه حول ده انسیاتیفین آشتیانه به تبسینه لهمبری و بدنگیا اروپای نای قبول کرن. فرانسیسکا ستیر نرخاندنین خواه بوان گوتنان بداوی کر تاوی گو پکک جاره کدن دستین خوین آشتی دریجی هر کسی کریه ددمک بوی رنگی ده اروپای اکتورین آشتیانه کرمینالیزه دگه ابراوش نای قبول کرن. آزاد کرنا یکسل کوچ نه تنه پرسکریکا مافی مروان ده همان دمیده گاوکه گرینگه گودیریل بر چاره سریا سیاسی و آشتیه که ماین ده وگه. فرانسیسکا ستیر بانگل سازیین کرد پارتیین سیاسی و ریخستنین مافی مروان این لأوروپایی کرد و دیار کرد گودوی دا خوازا آزادیا یکسل کوچ دا آستا ناو نتوی ده بخورتی وره کرن. فرانسیسکا ستیر آنی زمان گو او نه تنه برپرسیاریا آلمانیایه برپرسیاریا همو اروپاییه. پیواجوی آخوی بله ببورن پرسگریکک تکنیکی درکت امیدیسا دوباره بکن نوچه خواه احمد اورال ایکو 30 سالن جیان خواه دگرتیگه در باز کر پشتی درکت تکلداری پیواجوی آخوی اورال ده آخافتن خواه ده بالکشان ده لسر وان خالان دوی پیواجوی ده پرپرسیاری هری گرنگ دکوه سرملی کسین پیشنگیش بو پیواجوی دکن باریوان گرانتره جبرکو ین پیشنگی دکن اون اف پیواجوی دسپیکا استراتیجیه که نویه خبات او تکوشینا کو حتان ها هاتیه کرن زلال بو به پیواجوی نوره هن گوهرتن پیکتین پیوسته کادرو و ریخستن بوین نو ین به پرسپکتیوا تفگرا کرد و بر سوی بدن وی پیواجوی نو آوا بکن اورال دازیانین کو پکه برپرسیاریین خواه بجیهانیه و ها آخفی جبرکو گاوا هری مزن آد و ور آویتن دانینا چکان آ پکه بریاره چک دانین دایه او یک نشان دده که و پیواجوی ده چقاسی جدلن نشان ددن لیبلی اف پیواجو ده چاپامنیه دولتا ترک ده گلکی شاش تینی قاش کرن هم خواه اپوزیسیون دولت جی هم جی یا پککی ده دی به جهدکن بریار ددن او هلوست گلک شاشه هم خواه ده پوزیسیون دولت ده و هم جی یا پککی ده به جهدکن و بریار ددن او هلوست گلکی شاشه
پیواژویه که گلک حساسه پیوسته دولت بزوترین ده میده گاوین پیوست باویجه جبر کو ین کو دخوازن اف پیواژو بسر بکوه جی ده ین کو دو ناخوازن جبر کو ین کو دخوازن و پیواژوی بسر بکوه جده ین کو ناخوازن هبن پیواژو جپروغاسیونی ره وکریه هر کو پیواژو بدمیر درج دبه وره لبر پروغاسیونین مزنتر به وکه جبر وی که جی دوی بلز پیش بکوه پیوسته هر دو آریجی بلز و بز گاوان باویجن و پیواژوی پیش ده ببین گرتی سیاسی کامران داشت مرکو لگرتیگاه هجمرا دویمین آدوملیا ارزرومی گرتیه بریا تلفونی به معلومات خورا آخوی و دیار کرکو بم پیکرین مافان ایل سروان پیک تنزیده بونه دایکا کامران داشت مر ایران داشت مر دیار کرکو کریوی گلک جاران داخوازنامه جی پارلمانتو و زیارتا دادیر شاندیه لیبری گرتیگاه وان نشان نشاندیه لیگرتیگاه هوان وان نامه نشاندیه جه پیوندیدار هر وها دیار کرکو داخوازنامه انجی کمیسیون مافی مروان آ مجلس رهاتن شاندن جی نهاتن شاندن پاریزر او رخستن مافی مروان داخواز دکن کو بن پیکرین مافان این لیگرتیگاه پیکتین جالی سیاست مداران و بین زیارت کرن و لیکولین کرن دایکا ایران دومان دوگوت کو هر تشتین کو تیکلداری کرد و زمان کردی تینه دست سرکرین و دولت حقوق دزندان ده هاتیه و قطاندن و خواست کو دنگ کروی و گرتین دن بین بهیستن برفرهیا و هفپگینا کو دایکا ایران دایی آژانس مزوبوتامیا ورم بهبره گهداری بکن تندرکی خاطر گرتم برای معلومات چو برای چو خالی بیت چو گم قناس نکره وجی مگو سری برجیر بو و من یعنی نداشتن ناس کردن سا گمان دکارستا بو سری بی گریدا بو شرانه خرابش باشه ما اچما بیستروما اچما برشی من زانبو اول باشه گوالز و یکی جناس نکن گم تجیکی جبتی تاقم نظام تدای کاملی شرانه خرابش اما باشه تلفن خدای من وقت برپیچو من حمیس کردن اکی مسار ساکنی بشتی تلفن کرد مرا آخری گو ما ببخشین اثار ساکنی مقولات اثار بیجی اثار نیم چما دای کردن ملت با بچه ناسکنی برای مگوت نمن میجی گو از وقتی چما بر جزا اوی بینوید هات مزدان و لوره تک حجره نه انگی گرتیه تک حجره پیشی تک حجره بو پاشی دانه یه راسه کسا قدر دمه ها ما دیسا دانه تک حجری آنها دبی ظلم سرمه هیه پرتوکان آنوانا دبی کردی دیسا نرد نورمال یه دنجی آنوانا بدانا اوزی نادن کو ام خطنا دست بنده وقت باراندن و ام ویچ های جل سر من هم آبون گو جلیمت پارچه پارچه بون و هر زاری گوی مقاطی آبون کو دنگ ندادم من هم قوشیم بود پاشی گویم ده حرکت ندسته وانا پاشی پشتویج هر حوالی باین شهید کرده من شهادت آوانشی مجیرا بود من شهادت آویرا مقاله هر حوالی باین شهید کرد بیشی قنزم بو او دشتاهیه باشی او قدیمه چوکده شهدی مطو کتی لیستی مطو دایکم را نبیشم را مراق نکه آنین مالام تلویزیون ما هو تلویزیون خراب کرده و دایکم زال دگری و برا نگری کوی روزی که شهادت آوی بیزه گفت قنه بیزه چون تلویزیون خراب کرده هدی از مونو تلویزیون ایزاب گیریم مگوت شما خراب که گوتی برا نبیزی دبرخانه کردی لجانی دورماوی و در شبانه دورماوی ناچه خستانه دبیر ناچه دستی دجمن داناشم نخاشخانه از ران آخر میش گوهر تدای خواب ببینه در رانده ولی گوه ناچه گوه دستی اون داناشم خستانه از ران آخر بیشم پشتیجی پیشیاوی پرتوگ دانه
مجرد شاندن بشتوی بقدر که ادی ویجنانی وقتی بشتوی سونی دیسا چتک حجری بیچاری دی قنانی و یه کردی ندن نرماله یه دنیجنانی خودی که تک حجری دانشی برای حوالشی دانی یاشلیانه هنه مالبات هنه سالان هزار اونگرتینه خانه چونه زارو که خانه ادیتنه هم آشیتیت خوازن هم یکویت خوازن هم آزادی جالان خوازن دخوازن دی کس زارو که نمرن خلقی زویش کشن دیر دایی آنجا ایشا زارو که دایی زانه ایشا زارو که چانه ایشا دایی که بکشینه زویش که گرانه حزکن آشیتی وره براتی وره کس نمره هر کسی را آزادی وره ایشالله دی دایی که نگری امزالگیریانه ایشالله شهید هر قمتانی مجبرنه شهید دایی امود خوازن بله نهاجی دنوا هفته ده تورنوچین مهنه ده درباره گرتی و گرتیگاهاندم به هفره گهداری بکن. گرتی سیاسی فرات نبی اغلو ده سال 2015 ده هاته گرتن و به 14 سال و 6 ماهان جزا هاته کرن لگرتیگاه آمده فلج بو و لهجمارا یکمین تیرا گرتن ده 3 سالان ده 3 جاران چو دیالیزی و جسدی نوتو 2 آستنگ داره نخوشی آویا گرچکان هیه گلک زایف بویه دا کتیه 49 کیلوان و روشاوی جی هر کود چه خرابتر دبه کمیسیون تندرستی یا نخوشخانه آمده جی ده 15 نیسانی ده راپور دا نبی اغلو و گوت گرچکین وی ایدی تیری ناکن پاریزر نبی اغلو بداخوازه تعالو کرنا انفاذا جزای موکلی خو ده 22 گلانی ده سری لسر دوزگری کوماری یا آمدی دان سازیا طب عدلی اتاکیجی د 14 آذار 2022 دیان ده راپور ادکار دیگرتگه ده بمینه دا جبو و گوهستنا گرچکی وی 7 جاران سرلیدان هاتا کرن تجارم برسوک ارینی جبو داخوازین وی نهتا داین داخوازین تحلیه یل ملبات جهرتم هاتن رد کرن جیر سرلیدان جبو یکیتیا بجشکن ترک و کمیسیون لیکولین کرنا مافین گرتیان مجلس جی هاتن کرن لی تا انجام جی در نکرد حسن یاکود به بهانه اندامتیاری خستن 11 سال و 3 ماهان هاتبو جزا کرن و نها لگرتیگاه انتالیا تیپ سایتی گرتن یاکود جزای خود تمام کرد و دیویابو د 5 نیسانی ده بهاتا بردان لی به بهانه پشمانتی قبول نکریه دست جفکارین خو برندایه بردانوی جالیه دسته ریوبری و لجنه چاودریه و هات استان کرن حسن یاکود اف به حقوقی و بریاره کیفی بنامه کی جالیکاری سروکی کوما دم پارتیه سزایی تملی را راگهان تملی جی مجاره کر روجا مجلس وجبو برسوا پرسن وی بده پرسنامه کی دا وزیر عدالت روشا یاکود و د 15 گلانی ده جنوب وره نرخاندن لروجلات کردستان ریخستنا بله گودار هجا جبر صدمه که پرزگریک تکنیکی هیه دداوی ده نوچه می داوی نهاتن خواندن ام دخوازن و بخوینن ریخستنا مافی مرووان هرانی یا رجلات کردستان راگاند کو دو جنک کردیا بناوی انگو بری دروجان جنک کردیا بناوی بفریم معروفی کو جخلکی بوکانی رجلات کردستانیه جیل دولت واتن شاندن گرتیگاه ارمیه بریانها دادگاه سوجان یا بوکانی جبر صدمین سیاسی 4 و 7 روز جزای گرتیگاه ل بفریم بریبو سی چله بفریم معروفی لبوکانی هاتبو بچاف کرن پشتیوی ده پازه سواته ده به کفالت با آوه کی دمکی هاتبو بردان دیسا نوچه دن لاوروپای بداخوازا گرتنا گرتیگهن تیپ سه و یه لگرتیگهن ترکیه و برتانا گرتیگهن شورشگر و سوسیالیست
این دوان گرتیگاهان ده گراوین برچبونه این پشتگیری هاتن دست پیکرن چالاکیه یکم لباجاری کلنه یا آلمانیایی هاته دست پیکرن لکلنه بدا خوازا گرتنا گرتیگهین مینا بیره یل ترکیه و بردانا گرتیین شورجگر و سوسیالیست گراوا برچبونه یا سیرو جان هاته دست پیکرن هر وحال فرانسای و سویسرایی جی گراوین برچبونه تینه پیلان کرن گراوا پشتگیریه یا سیرو جان کو جهلا آوگه کن و سگبه یا سه و تسپه جگلک ریخستن و تیلی دارخستن ده 24 گولانه ده لکولنه بداخیانیه که چاپامنیه هاته راگهاندن ده داخیانیه ده بالکشان ده لسر روشا گرتیین لوان گرتیگاهان دبن گراوا برچیبونه دنه لکولنه یه وله کومله مولتی کلتی یا گریدایی آگی فی به بردام دکه چالکوان و دداویا هفته ده میوانن قبول بکن و سردانین آگاهداریه لسازین چجور بجور وان پیشوازی بکن هر وها گراو و روژا دشمه به چالکیا کنودانی لبر دوم فرمی یا کلی بداوی ببه تی پیلان کرن کو لفرانسا و سویسرا جی گراوین پشتگیریه جی بین الدرخستن گراوین برچبونه و حتی داویا تیرمه لباجانندن این انگلیستان و آلمانیای ورن الدرخستن سوسیالیستان بانگا پشتگیریه یا وان گراوان وان گراوین کولی گرتیگاهان تینه بری و برن لآواهیا و هر وها لرای گشتی جی لترکیه جی کرن برای ام هاتن داویه برنامه خواهد برنامه که دیم بمینید خیر و خوشیه دیدم باش